Kadba ka jingyala yu coronavirus hakari gadang tnemba mi sakoi ka khalam black fungus. Kublai shugone ki subscribers baro ki baju sutar men page ki video sakni ka channel storyteller London this one. Kadba ka jingyala yu coronavirus kadang jurba pokari. Lami sakoi pat ka jat khalam lani ka jat jingpang. Ya ka balatep kum ka black fungus. Kat kum ka report kani ka jingpang kala stang ban sapriang katu kani nado ubenai baladep. Mendagari India kala declare kani ka jingpang yebet daka epidemic. Kaniru kani ka jingpang ka bashir khaiba. हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर जुई नरेंद्र मोदी ओंग kadba ka jingyale kadang ya chikmat ngilahap bani kun susu saya ko ipat ka jingpang black fungus ni dai ban pikir ban long ru ki balak loy ban ya kun ya kani ka jingpang u coronavirus pokari ulan nang hiar suki pasuki empat lapakut kani ko ki jingpang ngilahap ban kuslai sana bata kani ka black fungus ki scientist ki tip ya kani ka jingpang kum mucormycosis kani ka jingpang kala sim ya ka jing imbrio kumba ars pa khat khandangot menta kani ka jingpang hadu ka sinsijan kala khta ya ki nyewajar ars pa san pungut ki brio batla sapriang hakikat lai tuli ki jelah pokari ki jelah ki belas dang men sakta ya kani ka jingpang ki dai Maharashtra siajar sanspa Gujarat siajar cispa andu pulaingot Madhya Pradesh sanspa nyu pusangot Haryana arspa andu prangot Delhi arspa laingot Uttar Pradesh shispa andu pukandaingot Bihar shispa laingot Chhattisgarh shispa away Karnataka khandai Telangana khandai pungut ka sarkari India kala hukum ya baro ki jelah pokari ban declare ya ka jingpang black fungus kum ka epidemic nakibun teliki hospital pokari layo ya ka report ya ka jingduna jung dawai amphotericin B uni dawai ubayarap handa kam takan ki jingpang black fungus Henry ka sarkari India kalau kolar bahkan sepenbiang shen kat bala ya kini ki dawai yakini kita wai lepen mi daki Henry teliki company bat menta ke sarkar India kenang ban penkeluai ya ke jing pen mi yakini kita wai lapor su sasan teli ki company tangba kani ke jingpang laom bahkan nam keta ya barokot ka kam keta ya kitu ki pala yo jingkot na ke jingpang corona empat ki ba penon kam biyo dawai steroid katkum ke report jong ke Indian Council of Medical Research ki beriu ki balak ban yo yakini ki jajing panggilong kitu ki ba penokam steroid hakapor basumari ke jingpang coronavirus bat ki batulat ka immunity laban ktaru ya kitu ki bala sa slam ki hospital ka kta ya kitu ki badan ya ka jingpang sini kelai bat pangklong sna bat ya kitu ki badan haka jingpang ka bejur ki ai kita jong ni ka jingpang kidak jong kini ke jingpang kalong pang ka khamat siliang ka khamat ka at sat ka khmut mi ka bayong na ki liu khmut pang baniat lani khi ki baniat bat bom yu i ka khamat siliang kita kidai ki symptoms jong kini ke jingpang kumung ini dah ya kini ke jingpang pan tong ni skam dan ya ki mas ladang idon hayeng ne ba ndai ban phong ki juti bat ki patlon bajrong bat ki globes ladami shabah bat dei ban phong ki jai ki ba taplot di kamet baro shenjeng habak kumta ha ngindang yu i ya kajing suk koi kajing pang tempat gut ngila dei ban mat biang sai koi habak kumta perlok shanu ki khmat ngin pai shanu ki skor ngin pensngap bat hae ngin yo jing pen kya perlo om dan nonong pen kya
uba kam klan bo ban yu jisu jungi next lada pisu tuna di channel junga sai tu lam parlok jumpi lada pisu tuna sa itu storyteller London this one